Mendi lasterketaren huaina iratzarri da asteburuntan Senperen. 2000 lasterkarik parte hartu dute Senpereko trail lasterketan, horien artean 900 bat igande goizeko proba nagusian 21 kilometroko lasterketa, giro ezinago hobean. Gustatzen zait lehena delako normalean urtean, eta giro sona dago. Eta urtero gehiago. Ikusten dituzu jendeak hor mendian, aterkiarekin eta hor animatzeko, eta gustatzen zait. Sualmendi, Esnaur edo Bizkarzun mendietatik pasatuz, ibilbide maldatsua 1050 metroko desnibelarekin. C'est un parcours qui est quand même exigeant, mais qui est aussi assez roulant pour ceux qui aiment bien donner un peu de vitesse. Bidean zehar, ongi etorriak diren pausak, hemen arraioako bordan, Spuk lasterka elkarteko laguntzaileak hor dira, janari eta edari eskaintzeko. Impeccable, pas trop chaud, pas trop froid, peu de vent en côte pour te refroidir, c'est parfait. C'est très bien, super. Là, bravo à eux. Gizonetan errekorra gainditua, Hendaiako Damien Sanmartenek irabazi du proba, oren bat eta 29 minuta emanez. Super sensation, l'entraînement a porté ses fruits. J'ai quand même tout donné, même si je savais que j'avais un petit peu d'écart avec les concurrents. Lehen emaztea, Ainara Urrutia, Gipuzkoarrak kasik 2 oren eman ditu. Lehen aldia da, hemen inguru honetan nagoela, eta primerako lasterketa asko disfrutatu dut. Azkarra, oso azkarra, gora beratxua, baina ambiente politxa. Ondoko itzordua mendi lasterketa zaleentzat, Sara Korrika 2 asteren buruan.